Aseria tangoro kunyambega kisesa umo MC wa wodi ya Rigoma ande deputy majority leader se assembly ya Nyamira ande national chairperson ikiama kyomo kusigo kuna UPA. Kwanza ingantu nga UPA yuto wato mugavana Nyaribo, umugavana Nyamira, umugavana Nyaribo na aba MC abange Nyamira ande number 2 most elected party as Kisii County Assembly to work represent William Ruto muyamono sana asogotara kusigo ande to akambya mono ditkole igoro na chitega rikia bonyoru aga declare say university ucho korosibu ande kera chitekenyerere na tebetenga KMT siletera osiku gari manga uto wakambya mono asebite biyara beire ditkole rero na cha sinyakitari to ya Keroka nekuteri ya Keroka ya Roseru deji bestikoro na 400 million shillings around 95% funding from the national government ne county nere ga support ya Keigo nerto akambya monya gitari yego ande ne gitari wada theater ibere one is the most modern facility asegusiengima in terms of theater na equipment na roto akenga mbyamono na ande mambi na chache gari kineni asago jako launch chipara 64 km tira wate sise ward chituare chibuate sise itu ward na part ya mekenene na ande no Kisii County ora tare gochongwa ka ngambia mono sama gerese bindu represent yakwa na nteto kumwa kera ngambia mono ngantwe county government ngokora tore chibak suchi ya Keroka to answer 1.5 kilometers a project around 180 million shillings na ande ngo advertise story ende about 150 million shillings na ande no mujumbe nera na ngakresimi akandenere ngayera elami na ande rabe ko toni ya Keroka ngamotevi nera ngo liara bokonyi wa kilomtoro 2 erinde town yeito ya Keroka tuale lami ko kirase na ande kero mujumbe to kisera kwa na lero na sabe president ngamente chilami erinde Keroka ngima etuare about 5 kilometers president yata baneri gereli so tete town ye kiro na lera akonye abantu mto baito bago cha se town ya Keroka in terms of development nyagtari to ya Keroka kada ni okuru ndo promise bintu mtemento city scan fence ebintu biro buza kamentuaro mpaka ambulance na lera sabu abantu baito wonspi asama somo igoronto alonde project ya Kwete school ya Kenyerere akatebaneje ba center of excellence so we look forward koranga development ine bintu bikoba igon tete ko kemia sana erio giria beta igoro ari asekia bonyoru na anda bajumbe mbogere tuororo na erio giria beta igoro asomo senator ito kongo mugeni ogeretu mujumbe tuno mugaba na Kenyerere na tete abantu baito nere bya tobe kama gendro mutu tali uya konya kugerera abarai lakini aserit kolia rero abantu boito bons ba Keroka both Nyamira na Kisii County mbatwara a lot of respect umugabano itamos Nyaribo umugabano itosimbo arati ababunge baito bons pi mubunge Manduku mubunge Gisairo mubunge Nyamoko mubunge Osero Irene Manyaka Jerusha bons pi obadia bons no barenge bons pi mo senetesio Kenyuri mo Kongo mo ondete yogiro ikina tutete toni ya Keroka na litora kine na ande kine bia na ande ngantwe municipality ya Keroka nganjo MC we municipality ya Keroka nomba watu wote wa Keroka pande zote mbili tukuje pamoja tushirikiane ndio municipality ende mbele na tutakuwa na maendeleo kwa kelele. Kwa hivyo niwashukuru sana vijana wetu vya boda boda abagina bechi babo Gladys babo Linyamara babo Nyali kilo mondo participate kwa maisa bantu wetu ba matatu ekina tutagete tutwara umurembe na bintu bitubiraga